Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Chief Executive Member Jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba HS Silla haka jingkendo bat kinong patai kubor haka nyotrik mentau benai rempang arajar kat kendai ula berngam ban letiet ya ke jingkang jangka yang syari bah kledo jangkari ke Supreme Court persyak ya ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance halor ke jingle menti ban menjur ya ke inline permit balawara da ke KHADC haka ni ke jingkran bat kinong patai kubor haka nyotrik mentau benai rempang uba HS Silla ulakran pencaru halor ke an ban nyot jingben haka basnayeng ke an ke balatau kata ke Town Country Planning Act 1973 ke Balawan na ketnat Urban Affairs jangka sarkar jela Ni shifting yok tu billion arpau hajar lak no India mengikirit fight naga wizo u armishal sikim berit fight kasi berit fight di benyada nim sim don condition daga weipat kani ke jingmi jong kasi ebi kadang shuan menin mesisngi di menengi iba deputy chief minister ong ba bali ban kirki ILP kata ka jing ong joki Dr. Don naga UDP itu ong balai bekerja ya ke UDP kini kibriu kim don jing shifting ya ka jing wan let jong kini ki paranong India yang kim don kim ship kim yo i kata ki interstate influx maka ke issue upai pa umi haka jing duk jing jenjat ui ki kam ki jam jung ban wan haka life way tarik bat lapan pau ya ka mesin ki bi kwa ALP mentau open bid deputy chief minister wat i rengkat bat Dr. Don Kuparoy kipin bi yo pai ba balai ba shifting i ba ba kata kasi AB kampat tina la kularingi benum pitrikam ngi lempan ILP halo kanong rim bawan tang kasi AB kadang deka adat problem yang i tang yo ni billion India ngila ting lupa nama kada ngi pan ILP wat nado ko to por arajar khat lai ki seng balang ila pan ILP dia ka bangi ong ba ki pan da dok ha ki yo sen na kongres ai da ko to ka MRSSA di nak kata daw ka mentar ngi pani ka gornat unju di hang di ka ba school school la ka long ba menin yo kediang ya kini sti no government kini sti ka wan naga DCE do tho do ba Shri W Rakham Deputy Secretary to Government Meghalaya DCE to the Secretary Jangka District Council subject Khasi Hills Autonomous District as adopted from Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Regulation 2018. I'm directed to refer to your letter quoted above on the subject and to see that the proposed order has been examined in consultation with Law Department and it is opined that the regulation, namely the Khasi Hills Autonomous District 1 within bracket as adopted from the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Regulation 2018 passed by the District Council on 26/10/2018 is outside the legislative competency of District Council as it does not fall under any of the law-making powers as provided under the 6th Schedule to the Constitution of India. Kajing bakalan number 1 hamni kadai ini. Number 1, ke government kamla bantho ya kani isti shangi. Namar hak 6th Schedule paragraph 3 but ki enabling paragraph bangin thau an ko ong bet ya ki bill jo District Council di ben submitted forthwith to the governor. Syai kana hak di rule to the governor. Ngimdani ban ya debat ke government hak banta ba ya debat kani. Di bisu governor men submit to governor. Di kani ke jing tho jong government kani ban let show governor governor pha chini ba ka message chu ka government kamla ban deal nyim dei ka department juga government bakan tho ni ya kata ka jing consult juga ba law department juga kata ka ke internal mata juga mata ka government ka pen pau ya ka jing bi ba ka treat ka DCA kan la ban ka DCA ban tok ban tukular ya ka constitutional body juga hasil autonomous district council jadi ki appointed employees nanti kin deal ya kini matter but ki tim sutu ya ka autonomous jongka district council na ka banta ban ya da yo pai rulum khasi jentia ni per garu ni la ai ha ka 6th Schedule jadi ka power absolute power jongka district council ka government ka lek ka 5th ka 7th Schedule pamla ban wan chini 6th Schedule ka digi jongi bai but jadi ka autonomous body ka nihu ka digi autonomous body
ke aim dari autonomous body kiwi autonomous ke government kanut bantu kelar ki kamnut di tengah Meghalaya baki pen pau ya ke jingbi ke government ke treat ya ka autonomous body kum ke sub department joki jadi kadai ke jingbi ke badan ham Meghalaya ke bangi kwa ban ni kamla ban tho ke ni sithi sungi ke di ban tho ya ke ni sithi show governor na ai daga message kita number 1 ya kan ni ha ban bat ba ka bumut ba ka ong ki pri ki basung thu kum nga ban biang sisin Kapten sama bibiling do HS do ya basung thu ya ka autonomy jong de council kim jule company ka kam tam ta dang shen ki treat ya ka de council kum ni hangning in ga baha bang hinle cha ka supreme court nama kani ka rai ka ban ka supreme court ka ba ong bet ba kani ka United Khasi Jaintia Hills district hapo berkait application of laws regulation 1952 despite the fact that the governor ended as a legislative power but kani ka katrikam sa stang manginjit ti governor menta usnap ya ke jingjit jongi u governor ru ula dei ban pentri kambe ya ni na marka supreme court kala ai bor u ban le ya kata menta ngirang yo ya ke sti na ka sarkar jongi ka bakila de consult ya ka law department na la kren hapo madan student ba Meghalaya jongi ka law department ka long ka plot keni ka we bat susi ka long ba ki pai ba kim pai ha ke jing e menta namar bakila ting yak tuk stio ko bangi aipor hapo madan student ki bread biang yakini sini berpen pau yak jingbi jongki hang ni ki ong kamde hapo 6 schedule paragraph 19 1b kamde hapo 6 schedule paragraph 19 ka aibor ban thawi kani kalong plus par kini ki ai aspa tam teli ki ai hang ni idan hang ni ki bakha diskonsul kala mentrikam bat kala pentrikam yaki kum kani ka Christian Marriage Act 1872 mentahang ni PUE ya ka jing terekam jo ka sarkar Meghalaya HKBD baga Meghalaya Town Country Planning Act ka bangi ong iki badi ban minister ularingi 1 November denotify no ya ka illegal notification ka bapinmi ha ka por ka upurno ulong chief minister 1989 ki kremle ya kata baki ai manda kani ko order kat ki bakwa institution ni hadu kata ke long julum gar kom trikam na ka sekretariat ngim su thu shu ngim la shu baki ong ingi bangin tri ban tri daka building by law jongka buda ka bam la long ngim de department jong government you step out from the autonomous area we have our own building bylaws kani ka dei kalong hadu kata tikum ta ya kani ka kam ko bamenta ngim la shu ban ka du sin la thor sti se government ka police sti ka basa menta kalong satangka judiciary i masih berlegislate one answer all ban peni baka district council gede ka autonomous body kani ka bangi susi baki ni kinong yalam jungi ki MLA jungi ki minister jungi ki respect yaki autonomous body hamni kata kalau susi